svijet boksa. Bivši šampion u super teškoj kategoriji izjavio da će gostovati kod Lil Wayna, što potvrđuje njegov povratak. U najboljoj sam formi života, dobro se osjećam, imam 104 kg. Spremam se za povratak, želim da pomognem onima koji nisu imali toliko sreće u životu kao ja. Njegove namjere su, uzet ću novac i pomoći beskućnicima i zavisnicima droge. I ja sam nekada bio beskućnik i zavisan od opijata. Znam koliko im je teško. Malo ko bi to proživio što sam ja. Nekada se očekivalo da će se Holyfield i Tyson vratiti na scenu i nastaviti gdje su stali. Mike kaže da to nije neophodno. Vidjet ćemo, mnogo je boraca koji žele borbu. U kontaktu smo s njima, lično neću zaraditi ništa od ovoga. Možda će dobiti nešto moja supruga jer je dio ove organizacije. Mike je napustio boks 2005. godine. Ta vijest je razočarala ljude širom svijeta. Imao je tada 39 godina. Sada je na korak 54. A video snimci na društvenim mrežama ostavljaju fanove bez daha.